Dragi djede Božićnjače, znam da je 6. mjesec, ali pišem ti jer prošlih par godina nisam dobio nikakve poklone. Želim ti reći da sam prošla 4 mjeseca bio jako dobar dečko. I nisam opsovao njega nijednom u videu. A i ne razumijem u čemu je problem. To je samo jedna loša navika, koja možda loše zvuči, ali ne šteti nikome. To su samo riječi. Ljudi previše daju značenje riječima. Sve je to samo zebencije. Evo, ako mu smeta neka me odmah munjom udari. Vidiš djede? Sve 5 buraz. Dragi J.R.R. Tolkien, želim ti zahvaliti što si fantaziju odveo na novu razinu, potpuno novi svijet, nove rase, novi jezici. Inspirirao si mnoge ljude, uključujući jednog balkanskog youtubera koji je zbog tebe prije 3 mjeseca izmislio novi jezik i uglazbio ga. Wow! I dragi Sundar Pichai, oprosti ako su vam serveri ošli zbog ovog videa. Prije nego što počnemo s videom, zamolio bih vas da budete na sekundu ozbiljni, te ako imate manje od 15 godina da odmah ugasite ovaj video. Imate 3 sekunde. 3, 2, 1. Zašto ste mi zabili nož u leđa? Znao sam da će se ovo desiti jer danas je praktički nemoguće spriječiti dječju znatiželju, jer imaju pristup svemu. Imate li preko 18? Imam. Ja krijem roditelja što dopušte djeci mobitele. Djetetu ne bih dao mobitel u ruke barem do 7. razreda. Vremena se mijenjaju. Sve je u kurcu. Ja dok sam bio mali jeo sam pijesak, a sad su djeca na internetu. Gledaju YouTube. Mogu čak staviti svoj video na mrežu. Uskoro će snimati live iz rodnice. Razmislite dobro sad. Imate dijete na mobitelu, a drugo jede pijesak. Koje je pametnije? Tako je pijeskožderi. Ujedinimo se. Seks je uz hranu i piće jedna od najboljih i najbitnijih stvari u našim životima, prema mome iskustvu čitanja s Wikipedije. Naravno što je seks danas znaju djeca od 5 godina, a edukacija spolnom snoše dolazi tek u 7. razredu ili 8. ne znam, ne sjećam se, kog boli kurac. Ja nisam pratio. Ja sam bio među onim retardima u razredu koji su frendu rekli da otvori 54. stranicu iz udžbenika biologije. Psst, Dinko, šta je? Otvori stranicu 54. Zašto da otvorim stranicu 54? Sise. Vrlo bitna stvar koju morate uzeti u obzir je age of consent, ili na domaćem dob pristanka. Dob pristanka je kada osoba legalno može imati seksualne odnose. Svaka država ima drugačiju dob pristanka. Na primjer, Srbija 14, Belgija 16, a kod nas 15. Negdje zna biti do 21, dok je na Filipinima 12. Da budem iskren, age of consent je apsolutno nebitan kod nas, ali sam pričao o njemu samo da doguram do pedofilske fore sebe kako se pakiram za Filipine. Jedine negativne strane hodanja s maloljetnicom je da je moguće da su joj roditelji šupci koji uzimaju djetinjstvo i ne puštaju nikad iz kuće, i da je klinka tolika kurvetina da vas prijavi policiji. A googlajući te retardirane zakone izgubio sam nadu u čovječanstvo. Frajer ima 18 godina i hoda s 14-godišnjakinjom. Bog te jebo. Oprosti djede, to je ista stvar koja me muči. U vezi su frajer od 31 godinu i ženska od 22 godine. Savršeno balansirano. U vezi su frajer od 23 godine i ženska od 16. Fuj, odvratno. Bolesnik jebeni. To je ta čar broja 18. Hvala Beginatoru što ponekad zna biti ghostwriter mojih videa. Ako se netko voli, ne vidim razlog zašto bi im to bilo zabranjeno. Godine su samo broj. Kako lako, zatvor je samo prostorija. Kunem se u rođenu mater, ako još jednom čujem tu retardiranu foru, objeću se lancem za krave. Brzi kviz. Najbolja serija na svijetu. Breaking Bad, točno. Jennifer Aniston ili Angelina Jolie. Jennifer, točno. Najbolje oružje na svijetu. Kalaš, netočno. Već pička. Pička je najjače oružje na svijetu jer ima moć kontroliranja svakog napaljenog muškarca. Jer hormoni su čudna stvar. Kad smo napaljeni, pojebali bi ciganku na kolodvoru. Savršen primjer napaljenosti je dok se zadovoljavate gledajući pornić, ali u porniću dolaze svakakvi plot twistovi. Odjednom se nađu patulja, konj, ženska i ščenobila s 3 sise i ne vidite nikakav problem u tome. Ali kad svršite razmišljate si, tko sam ja? I zato morate znati svoje granice. Prije 8 mjeseci sam napravio video kako kositi travu, u kojem pričam zapravo o tome kako zavesti curu. Uglavnom morate biti hladan i zločest dečko. Ne mislim sada je tučete, to kad budete u vezi. Samo nemojte biti prenapadni. Mene pukao neki kurac pa sam odlučio ući u Snapchat i isprobati onaj efekt koji mijenja spol. Stavio sam sliku na Instagram na story i iz šale napisao dečki DM. Nakon toga sam dobio preko 100 napadnih poruka. Poruke koje sam dobio su bile sljedeće. Jeste li vi, draga gospođo, zainteresirana za dick pic? Bili dala za litar i vodu? Čao mala, bili željela postati samohrana majka? Razmetal bi te ko stajski gnoj? Razbio bi ti pičku ko pijandura bocu Pelinkovca kad krene mustulu kod Harisa Đinovića? Nakon tih poruka sam napokon shvatio kako je ženskom rodu. I nisam htio dati pičke nikome. Ali glavno pitanje ovog videa je kako zapravo seksati. Pošto je to jednostavan odgovor i možete ga pronaći na meniju PES 13. Mora čuvaj video popuniti hipotetičkim situacijama. Jebote koliko je PES 2013 bio dobar. Samo što je vrtio 300 soundtracka stalno. Uvijek jebeni Ice Age u pegu. Znate tu pjesmu? Nosam na kurac majmuna koji te stavio u igricu. Recimo da ste rešili žensku. Ču mi ne rešili. BRB.
Dobro sam sad. Recimo da ste zaveli curu. Naravno, napaljeni ste majmune i njena privlačnost vam je zasjenila njenu osobnost za koju vas apsolutno nije briga. Spremni ste za izlazak s curom. Zapamtite, higijena na prvom mjestu. Sad treba doći do pipice, razumijete? Ošli ste u fast food i naručili pileće medaljone. Treba vam energije. A sad treba doći do pičke. Prvi vam je put. Napravit ćete sve da saznate kakav je to osjećaj. Curom se na piću. Konobarica vam prilazi. Pošto ste s curom, naravno morate biti gospodin. Naručujete vruću čokoladu. Konobarica vam govori: neću ti to sad radit. Vi se smijete. A ček, ova kurva je ozbiljna. Ne želite se svađati jer ste pametniji, naručujete gemišt. I tako pričate s curom. Sve ide normalno i odjednom vam se počne vrtit. Nesvjesno ste pili jedan za drugim. Zaronili ste. Sad kad već spominjem ronjenje, želim razjasniti činjenice o značenju riječi zaronio. Desilo se dosta puta da ste mi slali svoje prijatelja na Instagramu gdje su prividno skoro zaronili ili bili pijani, ali vi ste mi dalje napisali zaronio. Zaronio je kada totalno izgubite samosvjesnost. Ne znate za sebe i zaspete zbog previše unosa alkohola u organizam. Crni ekran. Mislim, ako ja znam značenje ronjenja objasniti staro i skoro zaronio stanju, možete i vi znati. Kao prvo. Ne znam šta je prvo. Pređu mama na drugo. Zaronio. A zaronio. Nije to zaronio. Zaronio kad zaroniš onako. Koji je uopće kurac takvim konobarima? Svaki konobar treba napraviti što god piše na cjeniku. A ako im je teško, trebali bi odjebati i naći drugi posao. Posao je posao. Vratimo se nazad malo, prije naručivanja pića. Naručili ste sok, razgovor ide glatko. Pričate gluposti, pravite se da vas boli kura što ona govori. Nakon razgovora polako se spremate za izlazak iz kafića. Ali odite u WC izdrkat prije izlaska, da to može trajati više od 20 sekundi. Sad trebate pronaći mjesto. Ako nemate nekakvo mjesto gdje možete biti sami, auto je uvijek ok opcija. Ili ako slučajno vozite Fiata Multiplu ili ako uopće nemate auto, možete uvijek to obaviti negdje vani. Kako lako, to nije normalno. Normalno je. Ljudi se od pamtivijeka jebu na otvorenom. Evo, nedavno su se studenti seksali u Zagrebu ispred studentskog doma. I boli ih kurac. Nagrada za najgoreg cimera ide cimeru ovog frajera. Polako počinjete ljubiti curu. Lagano se skidate. Pogledajte oko sebe za svaki slučaj da vas netko ne snima. Pošto ste razmišljali o tome kako radite to i ničem drugom, zaboravili ste kondome. Uvjeravate curu i sebe da će sve biti u redu. I obećajete joj da se u buduće neće ponoviti. Zaštita je jako bitna. Tako da je najbolje zanemariti čunga lunga kondome i uzeti najpoznatije Durex kondome. Samo nemojte uzimati extra safe. Bolje osjećaj bi bio da stavite škarnicu na kurac. I sad ovaj uglavnom... Što ste očekivali? Da ću ići u detalje i pričati o pozama. Ne želim da nam toliko bude neugodno. Izdržali ste čak 2 minute. Seks je bio prosječan, ali osjećate se super jer ste to napravili. Prošlo je tjedan dana. Kontakt s curom je izgubljen u potpunosti. Odjebali ste je. Nije bilo kemije. 4 mjeseci kasnije dolazi vam poruka od te cure. Napokon je skupila hrabrosti javiti se. Ali tu dolazi do problema. Trudna je. Mladi ste, neiskusni, niste spremni na takav teret. U glavi vam prolazi preko 100 misli. Suze idu niz obraze. Upropastili ste se život jer ćete imati bebu s osobom za koju vas apsolutno nije briga. Što smo naučili u ovom videu? Razmišljajte glavom, a ne kurcem. Može.